class. But just awufunza ile kuqala ngeKristu no verse 5. Awubekini lo mcombo lo uJesu Kristu. Lo wathi anesimo saNkulunkulu wangeke washo ukuthi kulingana naNkulunkulu kuyinto yokubomoshela. Alright. Ngihleli lapha ngifundisa Shumela kusekule session yokuqala ngathi nawungaduma futhi siyithophile. Ngafisa ngona kusibona singayishintsha kepha ngeke ngisayishintsha ngavule ngiqhubeke nayo le. Uthi umbhali awubekini lomqondo lo Kristu Jesu. Kristu Jesu ubeka nomqondo side. Le mhlawumbe labanye abantu bento uthi umbhali la umpostoli Paulo basefilipi uthi awubekini lomqondo lo Kristu Jesu. Ngibona ngasifana nokulungisela. Awubekini lomqondo lo Kristu Jesu. Kristu Jesu ubeka nomqondo side. Kristu Jesu ubeka nomqondo side. La ubona umpostoli Paulo wathi maye ngaba kuhle. Lokho ukuthi lo mqondo lo Kristu Jesu ungahamba ube kulabantu mhlawumbe basefilipi wabali. Beka nomqondo wehlukile mhlawumbe kunalabanye abantu bebakhona. Uyawubona umpostoli Paulo uthi sengathi lo mqondo kaKristu Jesu ungaba kini phakathi kwenu nine bantu basefilipi. Wangathi namhla ngarecommenda sengathi lo mqondo lo Kristu Jesu ungaba kini namhla abantu bamaliyathu. Inzaba emqondweni bazalwane ngulapho kwakhiwa khona yonke into. Ngulapho kwenteka tonke thina. Nekukabanga komuntu nekwenathi indlela lenta ngayo kungobe ushela umqondo wakho ukuthi wakhe kanjani. Asekubekise lo usilapho. Lokuthi sonke sibuthane lana sithi kuyokhonda ngalesikhathi lesi. Kungoba umqondo wethu uselayini linye kithi sonke. Sikabanga ngekufanana umqondo wethu uyafanana. Ngicela sibonile ukuthi isonto kufuna siyendlini yaNkulunkulu. Sathi siyanqoba futhi ukuthi sitawubuthanela lapha. Sathi siyanqoba ukuthi sidabe sikhona uneyinkonzo yesibili. Uthi umbhali awubekini lo mqondo waKristu Jesu. Inzaba yemqondo labathi kwesayensi bathi tonke into tetiwa ngumqondo. Noma ungalimala enyaweni lapha ufuna kusuke lo mlayeko usuke enyaweni uselimele uyojika enhloko uyojika emuva ubese ubuyela phansi enyaweni ube likhanda ususale inyawo because tonke into controller ngumqondo wenu. Uthi umpostoli Paulo lo mqondo waKristu Jesu sengathi ungabakini. Ngiyamthanda nakabhala Paulo abhalela abaseRoma chapter number 12 verse 2 athi ningalilingisi lelive kepha kuguqulwe simo sezingqondo zenu sishine singadabangisi kubantu belive siguqulwe sinabange kwendlela thina. Because tonke lezinto zikontrola ngumqondo. Ngaphambi kokuthi khona uJesu Kristu kufuna kuqale kuguquke lengqondo ngaphambi kokuthi umkhonde ngamoya nangeqiniso. Ufuna kuqale kuguquke lengqondo. Inkosi emsayinkosi. Uthi umpostoli Paulo la awubekini lo mqondo waKristu Jesu. Ngaphi lo mqondo waKristu Jesu? Verse 16. I read verse 6. Lo wathi anesimo sebuNkulunkulu lokuphelele. But wathi akusiyo into lengayigoli. Akusiyo into lengayinkokoshela. Akusiyo into mhlawumbe lengathi gabha ngayo nithi into yami lena angifuni ukuniketha lo muntu. Uyathi kunebantu kwesikhathi hey Nkosi yami ankokoshele into lengasiyo yami. Uthi umpostoli Paulo la beka uNkulunkulu ngekwakho bekuyinto yakhe. But akadanga ngasathana into yemkokoshela. Umuntu kwendeka agogoshele into athi beka seyami ngakufuna nomunye kusayithola. Ayiqhubeka ayikokoshela nesistasi nomunye ukokoshela lento lengasiyayo. Uyathi nje nasemsebenzini nakhona khona ukuthi kunebantu abathi khanza abasebenza khona bathi gabheka lo msebenzi wakhe. But kuphumete beveka ukuthi yinto yokukokoshela. Lesinye isikhathi emokoshela lento lengasiyakhe. Nasemsebenzini la kunebantu nje labantu abasebenza into ube wazi ukuthi sekulomphathi wala msebenzini.
ngizwanga sifuna umphathi ngekuthi lento ibambile wayekokoshela ulemva ngathi yikho yakhe yena lesi isikhathi lokuhamba kwakhe la emsebenzini unawungathi nawufika uzukabanga ngokuthi vele nguyena umphathi wala msebenzi angiswela kazanyanga esikoleni bazalwane unathishela nje nomathiko wena ukuthi uyabona lona ukuthi khanza kwami ukuthi uprincipal mathupha angesuye thishela lokamba kwakhe nje uthi bona kwamathi umprincipal uthi umphathi kulingana noNkulunkulu akabonanga kuyinto yenkokoshelo akabonanga kuyinto lakathi gabha ngaye athi angeke yinikete kubo Kristu ngeke vele akhona uNkulunkulu aphelele nakudala uzona emhlaba already sewuvele ukhona jongathi ingolethembeka uvele ukhona uNkulunkulu nawo wonke emagugu kwathi iBhayibheli wasinakubhuka lokho wathi akusingo enkokoshelo kakusingo lengana nayo uthi noma kunjalo wabona ngathi yinto langayirelease noma nina inikete lokho akubali lokho lo wathi isiko senkulunkulu wathi kulingana noNkulunkulu akusiyo into enkokoshelo lithi verse 7 wena njalo kepha wathi thela uthi thele bazalwane ngingabekisa mthini uthi thela ukuthi mhlawumbe enkosi yakho kunezinga mhlawumbe lokuyo kunento mhlawumbe lokuyo but nawuthi thela uthi ngayinenzaba noma ngingayilahlekelwa ngiyo wenda nakuye ngiyithole noma ngeke ngiyithole ngayinenzaba ngoba lo muntu uyakuthela uthi Jesu nakabekisa athi mina ngimele usilungile manje sinolungile umbona ngani ukuthi uthela kuphila kwakhe angabi nenzaba nephila kwakhe kepha ukuba mgqoba kuba mnathi imvuthi yakhe lathi bekembi kwakhe lithi iBhayibheli wathi thela waqhubeka wenda njani wathatha simo sengcebo wathiya kuNkulunkulu bakhe nethulu wathi thela wathehlisa lithi iBhayibheli wathatha simo sengcebo yini ingcebo bazalwane sekuthi ngegama linema-meaning lihlukene sathi ukuthi ingcebo kuyento umfundisi umuntu nomkhulu umfundisi waNkulunkulu nakade uShumane sesipite ukuthi ingcebo uzosidibana naye futhi awungeke uyebona but le ngcebo lekhulunywa ngayo la kukhulunywa ngesisebenzi umuntu losebhako lokhotabo umuntu losisebenzi angakhulume khona angikhulume nje ngomuntu losisebenzi uyabona ekhaya kuba nababa ekhaya namaka bekhona bese kulandela abantwana bese kulandela sisebenzi umuntu ongephasi kababona nangabekisela ngemuntu ngibekise ngemuntu usathi ngomo losisebenzi lakhaya lothe malungelo thini mhlawumbe nakwabi walifa ubona ukuthi lo muntu awuthola lona athole lona losisebenzi akabalwa nekubala Mshoke umthatha ukudla ubayekela bathathe bonke bathathe bonke bese kusona kunye lokho vele uthi choice nabo ubese uyakuthatha ngoba kwakho nabakhala abaye ukuthi inyama encane ngiyekuthi yena usisebenzi ude lungelo lokukhala ukuthi inyama yakhe encane lithibela uNkulunkulu akethundu bebantu bonke uwatehlisa wafika izingeni sekuthi wathatha simo semuntu naso wasibona kwazuthi akubeneli lithi iBhayibheli watehlisa waba ingcebo nami nokukhona loKristu Jesu lakhuluma ngawo lokho asisithubele futhi sijayele lapha number 8 waba umuntu njengathi wathi atholakale anjengemuntu ngesimo watithoba walalela kwadzima kwaba ngisekufeni yebo ekufeni kwesiphambano lithi washiya kuNkulunkulu bakhe lebe kumele abe ngethundu nabo bonke abantu watehlisa wafika esigabeni sokuthi walinganisa nemuntu nalapho wedlulela lithi iBhayibheli wathi linganisa nengcebo ungamagini lapho wedlulela waze wafika esigabeni sekufa naloko kufa kwakunyesikufa nje ordinary death kwakukufa kwesiphambano because ukufa kwesiphambano kwehlukile kufeni lokunye mhlawumbe labakhona kungcono nawugwetshwe insapho kuthiwa noma kuthiwa ugwetshele ukuthi utawubulawa bavele bakulethe insapho uthi iphume ufe kuleso sikhathi but yena akafanga lowo kufa lokho wafa kufa kwesiphambano kufa kwesiphambano sasiphethe intingo letimbili isiphambano sasiphethe one lihlazo ngoba kufa esiphambanweni ufele khona kwakulihlazo ngekwawo number 2 lokho phethe isiphambano kufunga
Nabakuyisa esiphambanweni bebenesiqiniseko ukuthi uva buhlungu bebangasheshi bakubulala benesiqiniseko ukuthi uva buhlungu. Number 2 uhlazeka isiphambano sakhona besibekwa emhlabeni endaweni lapho wonke umuntu ambona khona asinakambonile bese uthelela ngelihlazo ngisho uhlobo zakhe imbali kathelela ngelihlazo. That is why bekungasiwo ngobulibhaliswa ngesiphambano lithi noma uNkulunkulu aphethe konke uNkulunkulu wathethisa wasigoba sekufeni nakhona hayi kufa njeke kufa kwesiphambano. Ufa kwesiphambano nabakhaza iBhayibheli lithi kuqala ukuthi bambambabule fanele iqala namuntu nakhona iqala lakhona limudla public embi kwesizwe sonke bonke abantu babukile lalimudla iqala lithi iBhayibheli wathi Pilato akathola igala kuye kepha lakunqoma wena ukuthi akhulule impahla abanjabule. Mulapho kwakhiwa inzaba ebuhlungu mulapho kwakhiwa khona kusuku lithi iBhayibheli wakhuluma tonke lethembatho takhe wasala kakhulu wase uyabhanjabula wase uyesha lithi iBhayibheli wanikethwa indima lemfoto labanye bathi 39 nalokushaya kwakhona kwakuyisiwa umzaka njeke kwakushaya lokubuhlungu bekasebenzisa ikalvasi emasikona zeBhayibheli asile kusuka kuyikalvasi ikalvasi-ke kuba yinto lesifana neneswele. But lo hlobo lenkalvasi lithi lithathi lamaskholasi bese nangembili iba lesiphi la egcina kwefosi ngakhona bese ba yisiphi nayo lesiphi ayibese yakwabela yena so yindlela kusina kamshaya nayo lesiphi lenkalvasi bese kwekuthi lesiphi lenganengembili ifike igwaze inyama nayingena njengengiyepha igwaze inyama so that nakasusa lona sengalisusa kusuke lenyama nakamshaya. Bekungukuthi ndingokonke ebuhlungu nakhona labakhulu masikona zeBhayibheli asile ukuthi lenkalvasi bekungasinkalvasi lehamba ibe ngumunye kuthiwa beyimuntu mthathu athi nakashaywa ngalenkalvasi ibe nemukhulu emithathu nakamshaye kanye kufanele ukuthi umshaye kathathu nakamshaye kabili kufanele ukuthi umshaye kasibili. Lithi noma kunjalo wathi tho noma kunjalo wathi thela wathi ngingana nankulunkulu kusiwe ngokosheni uthi mhlabelelo ngedweni ngane kusibika uNkulunkulu naye ngabe wamemeka ingilosi mhlawumbe lethi 10,000 ukuthi ke ubhubhisa bonke labantu aba-inflicta iphegu nabamfakela buhlungu wathi cha angeke ngikwenze lokho angeke ukuthi ngilingane naNkulunkulu sengakugodla kube yingwe ngokosha because isiphambano sesiphethe timpini buhlungu kanye nehlazo lithi iBhayibheli ngemalanga wakathandaza lithi iBhayibheli wasinakaqabanga nesiphambanweni lakayakho nakaqabanga nobuhlungu lathi awubuve esiphambanweni kwaphuma thi nyembeti nato kodwa ukuthi njukuthe ngathi bengasiko mhlawumbe kwinto leyithathele ngaphansi leyo kwakuyinto lenkulu. Apostoli Paulo nalapho wathi tho waqhubeka wathi tho lithi iBhayibheli bebasebaceleni kwakhe bebakhuluma tingo nato letingasimnanzi labakhona khipha tinhlamba bebakhipha tinhlamba labakhona kumkhafulela bebamkhafulela ebazalwa kungqono kusikwa libhodlela ngalesikhathi kunemagama labuhlungu lakhulunywa khona libhodlela lalisikile kulula ukuthi uhambe uthathe amaphanado uwanathe uhambe uphole mhlawumbe la khona nawuhlathe khona nebhodlela kwesinye isikhathi ungakhona nokulithoba linyawo but nakungendole matima ngemagama labuhlungu lakhulunywa because kuthi phanado yakhona lokuyisebenzisa uyinathi noma kunjalo uthi iBhayibheli wakubekethelela konke wathi ngilingana naNkulunkulu akusiyo ngokoshe akusiyo ngayibamba ngisiyimbo yakho. Lithi iBhayibheli wakuthi konke lokho ngakhulula ngibanikele. Verse number 8 uthi wathi pho walalela wathi manje kwabangise kufeni yebo ekufeni kwesiphambano wathi pho walalela kusephambano. Verse 3 Verse 3, sorry. Ningendilutho ngembango nangeluthuko nangembizo. Kepha ngekuphobeka ngishaye kungathi labanye bakhulu kunami. Uthi ningendilutho ukuthi funeka lithumulweni
ludumo ngalelive uthi sengazuthi konke longabe niyakwenza wendeni kwamazuthi labanye bakhulu kunabo nakathi wende ngazuthi labanye bakhulu kunabo niqiniso lithi uyathi lokuthi mhlawumbe umkhulu nalolo muntu uthi batho umbhali lapha wende kwamazuthi labanye bakhulu kunabo problem yethu singadumo wethu thine leta ukhathimulisa thina uthi Jesu ngani ngathimula lo ngikhathimulise ngayo nabo sekubakhathimula ngibanikethe yona leyo ngikhathimula lo nginikethe yona because uNkulunkulu uyakuniketha inkathimulo akafuni ukuthi inkathimulo umembathe igama lakho ufuna ukubambathe igama lakho uthi le nkathimulo lo nginikethe yona nami ngiphindze kabaniketha la kuze konke kujunyiswe wena ngiyawathanda amagama Davide encwadini yeHabhakukhi chapter number 23 now for I think in verse 3 nakathi uhumelelisa umphefumulo wakho uhumelelisa umphefumulo wakho angibonele emadleleni namhlanje kude kudunyiswa impilo lakhe because konke lesikwendako sidumisa impilo lakhe kasijumisi emapito ethu kasijumisi mhlawumbe status that mhlawumbe ngabe sinaso konke lesikwendako silela kudunyiswa impilo lakhe uthi Davide ukuphumelelisa umphefumulo wakho nakuphumelelisa mina kayisingami lenzaba ingana yamuya lo muntu othahlumelelisa umphefumulo inkinga yethu thina sithunyelisiwe bese sikuphakamisa thina kube ngasuthi sithunyelisiwe thina kanti kunamunye nowenela ukuthi impilo lakhe liphumulise verse number 9 uthi kwendelwa ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu ngakuphi bazalwane ngalokudithoba ngalokudithela ngalokudehlisa abe ingcebo endlule nakhona atehlisa fika esigabeni semuva nakhona ngemuva ngesiphambano lithi iBhayibheli uNkulunkulu wazokuba lokudithoba kwakhe wakuba ukudehlisa kwakhe lithi iBhayibheli waze uyamphakamisa wamphakamisa wamniketha lipito elingethumbe mabito onke ungathi ngasemuva lipito lakhe liphakeme but lengakaphakami ngale ndlela lesenilo lithi wamphakamisa wase umniketha lipito lelingethumbe mabito onke wamniketha ligama lelingethumbe magama onke akhona namanye amagama but lithi iBhayibheli kude ligama liphakanyisiwe njengalelo mhlawumbe lamanye akhona kuthiwa boBuddha but yathi ukuthi lawo magama nawo linye phakathi kolela Jesu Kristu akhona lamanye amagama kuzithiwe labanye bayindlela kuthiwe boMbeshe kuthiwa bobani boShephe but ngikhuluma namuhla ngikutshela ukuthi kude leligama leliphakanyisiwe nethungu kwalegama la Jesu Kristu nafuna igama lakho ukuthi liphakame ufuna ukuthengise nafuna igama lakho ukuthi liphakame ufuna ukutithoba because uNkulunkulu unemkhuba ukuthi lo tiphakamisa uyamehlisa yena kuthi lo uthengisa bese uyakuphakamisa uthi Jesu kubalanga nabafundisi uthi nangahamba niya emcimbini nakhanza ngejitulo tibekile uthi ungabofika uye esitulweni lesikaphambili esikhulu naTotoba uthi na ufika fike uhlale nengemuva bese ukhamba umnikazi walomsebenzi walowo mshado ubese kuba nguyena ukuthathayo lapha emuva uyakuphakamisa utshobeka la ngempilo esihlalweni sakho esifanele awucabange ukuthi uyikho lenkulu kanganani asekube kusele nganamuntu awuzefika agijima tohlala esitulweni lesikaphambili bese kufika umnikazi womshado uyamthatha uthi ngisi lesitulo wasikafanele wena uyamkuthathe umnikise kusakho nilanze umnikazi walesitulo because utiphakamisa uyaphuthisa silomqondo lo Kristu Jesu lo wathi thina wathi thoba sengathi ungabakini uthi nanele thimbo ngibone kwasuthi nabanye bakhulu kunami nisinanele thimbo ningathi funele idumo lwenu ngokuthi Jesu ngiyabona nanti funele idumo mine lulide lelide lolu kepha ngidumisi mine ngidumisa nami yababe losizulu iBhayibheli wasiyaphakamisa wabuka ukuthoba kwakhe nokudehlisa kwakhe lithi wase uyamuphakamisa umnikeza igama lelingethulwe amagama onke nawuqhubeka nalo lithi leli gama lingethulwe wonke amagama lakhona ngisho ezulwini imbala
uthi na ufika nasemhlabeni nakhona wamnikeza lesigama lakhe libe ngetulu wawo nangaphansi kwelwandle nangaphansi kwemihlabathi wamnikeza khona leligama lakhe ukuthi libe ngetulu athena njani madoda konke kodwa ukuthi kudunyiswe uYesu kudunyiswe kulo nalokumnikeza ligama kwakungesingayi kahle kahle wakwenela ukuthi kudunyiswe impilo lakhe kudunyiswe nange yawuyise lesizulu lithi iBhayibheli tonke ethi kumatholo onke amatholo akhona kufuna kusinambithwa leligama abesayakhothama lithi imitonke lethi khona nabithwa leligama sivume ukuthi Jesu Kristu asekuthi kancane ngumlise kuDavid ngiyayithanda indaba kaDavid ngiyabona aphela amangaki ngayifundisa David ufundisa lokunene kuthobela nakasuka Samuel ayogqoka lithi iBhayibheli wakhuluma kuNkulunkulu wathi Sawula sengimalile nje ngenkosi engikhiphile enhlitweni sengifunele umuntu wenhlitiyo yakho lentamgqoko lithi vele ngaleso sikhathi wesuka wahamba uyogqoka David bese kayinkosi aphelele David bese kayinkosi abewe uNkulunkulu empeleni Sawula vele bese nasukile isihlalweni sakhe but David akasho ukuthi sengiyinkosi ngisafanelanga ngikusa iphutha angisafanelanga ngikusa inkomo ngiba amasuthi ngabe sengithatha indzawo yami esepalace lithi but wathona amaqeza ukubutho wabuyela emuva waqhubeka wayolungisa lelo bese kayinkosi yaphelelana ngokonke ngikhumbula ngesikhathi ayobhekana naGoliath nakabhekana naGoliath kwafika isikhathi lapho bamnikeza khona ijazi la amnikeza Sawula ijazi lakhe lekwekuthi kumele ukuthi aba yinkosi wasebethetha kulwa naDavid ayimina naGoliath lithi iBhayibheli nakhona kuthi lapho sivele kuvela khona ukuthi wabese ukudimanda isihlalo sakhe ngisho bafana bese bahlabelele bathi David abathi Sawula ubulele 10,000 ubulele 1,000 webantu bathi David kepha David yena ubulele 10,000 webantu already nalabantu lethi shwele bese tingabuye bese tivuleti imali yisa kepha wasinabambuwa lolo wathi akusiwe enkokosheni akusiwe lengayibhududela lengayijala kuyithatha kwefika isikhathi lapho wahlala endlini yaSawula lesikhathi afana naMikhaya anikethwe amenzisele umfana wakhe Sawula lithi iBhayibheli kwefika isikhathi lapho Sawula afuna ukumbulala ukufika Mikhaya wafuna ifastela wamkhipha ngalo ebusuku wena kusinakusa sekangasele uyabona ukuthi umuntu obaleka ngokumbala umuntu wenhlitiyo yasimakathi umuntu losavela egojini luphombo nemafutha selehlele uthwa but wasinombe kunjalo lokuthi sekuyinkosi ekawulanzeni akusiyo lengayibamba ngiyinkokoshele kuSipho lithi iBhayibheli wabaleka wayemgethele emathwaleni lapho ufika ubhaqa khona lithi Sawula weva kuthi sawubalekile usemgezeni noma ngosemathwaleni lithi iBhayibheli wahamba waphutha amasotsha mhlawumbe na600 lithi wahamba nawe yomfuna kulomgetheni kabhaqeni lithi iBhayibheli nakafika emgetheni wambona David wambona Sawula kuqala ukuthi lithi iBhayibheli wathi usabhekelela umnumzana Sawula lithi iBhayibheli lekathi khulula noma bekenandela qisayima lithi waqhamuka ngemuva wafika wajuba ingubo yakhe wayithatha wasukhuluma uma ngisheya uma wathi awubuke ukuthi ngabe ingubo yakho isephelele uNkulunkulu bekamnika thina lithuba lebo ukuthi bengakubulala ntiphizise because kumanje angani lokuthi umdingelela kwana ngisho sebamncenga abenzeli bakhe mhlawumbe emasotsha akhe athi kuyangani ukuthi simakade kulethele sitha sakho phambi kwakho
uyengani ukuthi ungasibulali ngaleso sikhathi because nelive bengalibhaliseka ukuthi lesimakathi uyawuletha ithatha phambi kwakho bese wena lokuthanza khiphe amagama usawula leso sikhathi uthi wena David ubunge kakhulu mhlawumbe mina ngibona ngazuthi lesikhundla sami noma nokhosi babo ufuna ukuthatha ngekhaya but inyalo umfikela ngibona khona ukuthi awuyeki ngengane lento vele simakathi ukunikile wase uyavuma yena ukuthi vele utaba inkosi wase uthi ngicela senesifungo sini ukuthi nase uthethe inkosi babo bantu bami noma besithukulwane sawo ngeke usila usuka yena sewuyaphakamisa yena sewumphakamisha umuntu owenkosi umuntu uba ngethulu kwakhe so uyonela kusaba uDavid uthi David maneke bantu bami noma seningasekho ungababulali noma ngokubabhubhisa uthi umpostoli Paul awubekile nomqondo loKristu Jesu ngikhumbula abanele Saul ayi David thubeka uyabanele uhamba uyobutha kuSamuel ngathi wafika wathi Samuel since waqala wefika wena wangigoma sengiphila kakhulu impilo yami seyimadima ngasemuva bengisona umlusa but angizange ngigijise mabhele but ulele kumgoma nama izengijise mabhele naku namanje ngijinyiswa nguSaul naku namanje ngibhekana nabo Goliath sibhebhe nalapho makhubeka wabaleka David wabaleka na waya kuSamuel lithi iBhayibheli weva Saul ukuthi David sowubalekile ubalekele Rama lapho khona lithi iBhayibheli Saul wathumela abantu ukuze bahambe bomlanza David lithi iBhayibheli nakafika kumprofeti nakufika David kumprofeti wamakhanza abaprofeti wafika waprofeta lithi emva kwalokho Saul wathumela ithunywa takhe eviye tuthi Samuel lithi iBhayibheli dasinathinga lethunywa David Saul bafike nabo baprofeta la bakhohlwa ukuthi batofuna David ngani ngoba David utithobile wathi beka uposition thini lithi iBhayibheli lithi ukuthi yefika takhaza prophet lithi moya wasimakathi wehlela ethi wabo bafike nabo baprofeta because David uphethe umqondo uthi lithi yabuyela umlayetho kuSaul uthi nabantu bathumele eqaleni abayingeni yomlanza David babhizi baya prophet waphithi wathumela ithimba lesibili lithi iBhayibheli nalo nafika nafike na prophet lalibala ngenza bayifuna sawo kaDavid waphinda futhi wathumela besathu babo uthi akuyona kaDavid lithi iBhayibheli nabo esikhundleni bafuna David bafike baprofet lithi wase uyasuka yena sawuka bathu wathi ngendlela nabantu sengiyawuthi yena mina lena ngitawufika ngibone kusibonela ngitawubuyela yaphini lithi iBhayibheli wathi aseta naye moya wasimakathi weta ngemali wehlela ethi wabo lithi iBhayibheli naye wafika waprofeta lithi lelo loprofeta wakhe kwakungasimprofeta lithi wakhuluma waze wahamba khona so entertainment because David uthethe wathi ngilingana yekuba inkosi akusikho yeba akusikho emoboshe yinto yokuthi ngingayithuna noma nini nesekusikhathi sekuthi ngiphakame ngawuphakama seBhayibheli waqala profeta Saul wakhohlwa kaDavid wabuyela kumngwesikhundleni ngaleso sikhathi mhlawumbe bengafuna ukuthi David abese uyagijima uyahamba uyoza esigodlweni akushiya sesenguna profeta lo wathi David ngeke ukwendele yonke because ukuphakamisako uyawuphutshisa uyothithobisako uyawuphakanyiswa ngesikhathi esifanele umlayetho wami lapho namuhla nawufuna ukuphakanyiswa uthithobisa uthi umpostoli Paul asifune umqondo loKristu Jesu sengathi lo muntu ufuna abamkhulu akaqala ilinganishe nalabo labayi noma ngathi nabe kulonge phansi ngiyamthanda umpostoli Paul because what demonstrate lo wathi nami ngimpostoli omkhulu but ngithiva ngasuthi ngasonke isikhathi nami ngasuthi ngompostoli omncane nabo bonke
uze athi unawo amalungelo because bese babona ngazosikwana kaPaul uthe amalungelo uzingathi nami nawo amalungelo beninawo ngapostoli because now uthehlisa uzofuna bazothi wena ngasuthi uthe ilungelo lokwenza lutho kanti unalo sewuzawulisebenzisa wena ngokwakho lapho abantu thobisako simaka Jehova phakamisa iproblem yethu thina sizophakame kanti ufuna ukithobise bese yena uyaphakamisa ngesikhathi esifanele akubi ngesakho noma kunesikhathi esifanele wahamba wayephikisa abafiki bambulala khona wasekumlapho kwesikhathi sokuthi angesuka emgedzeni akabhaqe khona abuyele Mungu uthatha indawo yakhe esigodlweni awubekile umntwana loKristu Jesu lo uthanda uNkulunkulu ngekwakho but wathehlisa ufuna esigabeni sebangumuntu wadlula nakhona wabasigabeni sebayingceke nakhona ngegcinanga lapho wedlula wazofika ekufeni nabona kufa bekungasikufa nje-ke kwakukufa kwesiphambano kufa kabuhlungu ngenayinanzelela yenza isiphambano kulamalanga lesiphambanweni bebangajabi ukuthi bakugwaze mhlawumbe nawutawusheshe kwefefo because bakugwaza ihlangothi kwaphuma ingadi nemali lapho bathola khona kwabo bebamgwaza enhlithweni afe uSisikhathi but because befuna ebuhlungu because kunye phakama bafuna ujike ebuhlungu iBhayibheli lisho ukuthi amine basibona zeBhayibheli asho ukuthi esiphambanweni bebathi bangabhethela khona bakuyekela bafuna ukuthi ifele wena awubulawa ukuthi ifele wena esiphambanweni lithi bakuhlala lapha for 3 hours sesiphambanweni naw solungafi bakuyekele ngishone ndaba uze kube 3 days solulapha esiphambanweni solukwakhinjwa nangona unetihlobo ezitakuqela ukuthi sicela bese ufike esiphambanweni kube sefika abantu bakuqela bathi sicela isizungu sakho simanje siyosindwaba la nakude lo takuqela lapho utaqhube kuhlala esiphambanweni uhambe thiyondenza thinde inyama yakho sesiphambanweni athi umbhali mawubekile umqondo woKristu Jesu fundisa